cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama oko masigi eko ramalan. Jadi mapamulai si di ramalan. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunna patanrakangi monrina isah. Dua. Jadi as sampajangis saki bere jama oko masigi napa alai sampatan raka sampaja sunna imonrina isah. Apa angka hadesa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sabere jama oko masigi pada ko mas sampajang isi puluhan ni riolo na pong Allah Ta'ala. Nigi tahu mas sampaja sunna patan rakang imonrina isah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar.